Huancayo llaqtamanta pacha Frente de Defensa de los Intereses Rimarimun Gobierno paykunata sanunchasqankutaqa manan allinpaqchu qhawarinku chunqaskuniyuq p'unchaw Julio killatan sayarita qallarinqaku chaypi mañarikushallankutaq umalliqkunata waqmanta aqllarinankupaq nuqayku mañakushayku Dina Boluarte ripunanpaq congresista-kunapas ripuchunku waqmanta umalliqkunata aqllayta munayku. Chaykamataq Puno Sulk'a suyumanta pacha Juli provincia manta Aymara warmikunan wakichikamushanku Lima llaqtaman chayaykamunankupaq paykunan mañakushanku Dina Boluarte suyumalliq kasqanmanta lluqsipunanpaq. Sayaripi ñakashayku manañan chaymantaqa qhipasaqkuñachu chayqa justicia kanantan munayku llapan peruanukunapaq. Chaymantapas kay semana tukuytan qullqita huñuyta qallariykunku Lima llaqtaman hamuqkunapaq. Arequipa llaqta piñataq Andrés Avelino Cáceres qhatuna wasipi qhatuqkunan willakamunku manas paykunaqa Lima llaqtaman illanqakuchu aswanqa qhatuna wasikunatas wisq'anqaku kikillantaq Banco de la Nación pas wisq'allankataq kay sayari p'unchawkuna chayaykamuqtin. Dirigentekunawan rimanakuspayku niku miércoles p'unchawta protestaman lluqsinaykupaq isqun horas tutamantanmanta pacha kutimuqtiykuqa waqmanta mercadokunata kichasaqku.